Viđenje utakmice je da smo potvrdili ono što stalno pričamo, a to je da ćemo jednom obranom napraviti nekakav rezultat kakav želimo. Prvo poluvrijeme 6:0 nije štimala kako smo baš zamislili, primili smo 13 golova što nije puno, ali nije ono po očekivanjima. Drugi dio promjenom u 5:1 bila je puno agresivnija, dali smo i prostora Stevanoviću da se razbrani, zabili smo par laganih pogodaka i tu smo odlučili utakmicu. Nije da se nismo toga bojali, s obzirom da sve skandinavske ekipe vole ući u trku, međutim stvarno smo jednom discipliniranom, pametnom igrom kad je trebalo stali na loptu, kad smo mogli vukli smo. Mislim da su imali možda 3-4 kontre, ne znam sad točno, ali protiv jedne takve ekipe to je stvarno ništa, tako da i u tom dijelu smo jako zadovoljni. Sličan stil rukometa, ponavljam, skandinavska ekipa. Mislim da prva slika protiv Islanda nije njihova realna slika te ekipe. Znamo koliko vrijede, ali kažem, imamo ponovo jedan dan da se spremimo i za to i idemo po nova 2 boda.